ubundi ngo igitsina gishaka ikindi. Yes. Gitandukana n'ubwonko. Oya. Ngo igitsina iyo kirimo gushaka ikindi sigarura igishushumbwe. Ubwonko bwo buba bwimutse. None igitsina kikagenda cyonyine. Iyo ubwonko buringaniye rero n'igitsina. Niho hahandi ubona ukora imibonano mpuzabitsina ahitamo uwo bayikorana. Yihitiramo. Iyo rero ubona byageze kuri tape guhitamo byanze, ubwonko buba bwatandukanye n'igitsina. None ugasigara bibaza uti umugabo wanjye cyangwa se fiance wanjye yaryamanye n'uwo baryamanye, ubwonko bikiri kumwe cyangwa byari byatandukanye. Yisanzemo hariya mo. Namufasha ne ngo igitsina cyongeye gihure n'ubwonko. Ajye ku murongo. None ubwonko bukoresha igitsina, aho kugira ngo igitsina gikoresha ubwonko. Kuko hari zone hari ibitsina bikoresha ubwonko. Hari n'ubwonko bukoresha ibitsina. Exactly. Ubusaba abagabo ibintu barabizi. N'abagore. Zuzi ngo uri kumbwa n'iri kubahigi. Ibiri ku mushumba w'i Babuloni. Ibiri no ku muhinzi w'i Nyarugenge.